Maqaan kiyyaa qulqulluu Shaamil jedhama. Gandaan jiraadhu immoo aanaa Caffeedha. Duraan dursee kabajamtoota keessummoota keenya kan garaa nu dhuftan akkasumas kabajamtoota ministoota ambaasaaddaroota fi mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi jiraattonni magaalaa Adaamaa waajjira waloo waliin eebbisuudhaaf warra as argamtan hundi keessanuu bagamadan isiniin jedha. Itti aansuudhaanis isiniif dubbisuun barbaade waleloo gurra keessan naaf eeggisaa maaloo laalaa kunoo gamoo bareedaa dhaabbanni isaa akka fi boqqolloo adii akka aannanii dallaa isaa odaadhaan faayanii daandii hunda magariisa uffisanii baay'ee babbareedee kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee smart Adaamaa gochuuf eegalanii baay'ee namatti tola hojiin isaanii waaw akkamitti bareeda waajjirri isaanii rabbiin keessanaa bulchinuuf jedhaani anis akka yaada gootii kantiibaa magaalaa Adaamaa qofaa miti ni taatu kantiibaa Washington DC halkanii fi guyyaa hojjetu isaan hin beekan dadhabee goota hedduu qabna taakka adii Adaanech Abeebee kantiibaan magaalaa Finfinnee adii Adaanech Abeebee jabaadhaa waan jonga gummaa caccabe warri misoomaa fi ijaarsa gamoo kana irratti warri hirmaatan hojjettoota humna gahaa kaasee hanga mahandisiitti mootummaas ta'ee abbootiin qabeenyaa galata guddaa qabdu hundi keessan fayyaa argatu akka keessan dhalootaaf dagoggoran keessan dadhabbii keessa rabbiin isiniif haa kafalu beenya ammas gara deebuudhaan bagamadan hawaasni keenya misoomni nageenya utubaa jireenya irratti hirmaan hundi keenya nageenyi yoo jiraate ni diigamti biyyi teenya ummanni Sooriyaa nuuf haa ta'u fakkeenya ilaaf ilaamee maqachuu qabna teennee ni beektu akkamiin akka as geenne kanaan booddee duubatti deebi'uun hin taatu wanti sadi gamoo bareedaa kana keessa abadan ni seentu wal jibbaa fi wal tuffachuun malaammaltummaan ni seentu dureessaa fi hiyyeessa addaan filatuun nama tuffatuun nama eeffatuun nama huffatuun osoo hin taane mooraa kana keessatti hawaasni keenya waan rakkate kan itti furmaata argatu malee wanti akkasii duraan yoo jiraate kanaan booddee hin jiraatu. Waajjira keenyas ta'ee hawaasni keenya ni balaaleeffatu. Nuti duraanuu akkasii hin qabnu sun nagadaatiin bulla addunyaanuu nu gaa waraabbatisni dimokiraasii yaa rabbii balaa lolaa kana nu gaa dhaamsi nageenya nu buusi tokkochummaa keetii jedhiiti nuti ilmaan abbaa tokkooti walitti nu qaabnu xiitii nuti ilmaan abbaa tokkooti walitti nu qaabnu xiitii nuti qaqqoo hangoo hin qabnu sun nagadaatiin bulla nuti ijoollee abbaa gadaati tigisti ፍቅር ያለው ህዝባችን ምንም አይነት ተንኮል የለብንም ከዘጋችን ባዶን ወዳችን ፍራሽ ነው ትከሻችን ይህን ሁሉ አሟልቶ ስለሰጠን ምስጋና ይግባ ለፈጣሪያችን ኦሮሞ ምንም አይነት ከሰው አይፈልግም ምክንያቱም ባህሉና የገዳ ስርዓትን ጠብቆ ያቆየ ስለሆነ ብሎ ተናግሯል የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብያችን ስለዚህ ወገን አትንጫጫ በጉጋ በዛቻ አይገኝም ዋንጫ የማንኛውም ችግር ትልቁ መፍቻ በጠረጴዛ ዙሪያ መነጋገር ብቻ ሹፌሮቹም ሆነ ሐኪሞቹም ሽንኩርትና ቲማቲም ነጋዴውም ቢሮ ሰራተኛም ሆነ ቀን ሰራተኛውም እንዲያው አርሶ አደሩ ከማሳ ጭዶ አይበላውም የዚህ ሁሉ ማሳ ፍሬ የሚያፈራ ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። እስኪ የትኛው ጥላት ነው ሰላም የሚያደርገው? ድሮ ጦርነቱ ከጣሊያን ጋራ ኢትዮጵያ ነፃ ለማውጣት ነበረ። ያሁንማ የሞተውም ግራንድ ፋዘር ገዳዩም ፋዘር የታሰረችው ማዘር መስካሪው እኔና ብራዘር ጦርነት ያመጣብን ችግር እንደ ሸሪት እስኪ ፍረዱብን ምን አይነት ምስክር ቆምንኮ በአንድ እግር ከዚህ የመንታጆች ጦርነት ከዚህ የኑሮ ውድነት ሰው ሁሉ አልቆ መሬት ከሆነች መላጣ ከዚህ ሁሉ ጣጣ ምን ነው ከእናቴ ወድስ ባልወጣ ኡስታዙም ይቀጥል በዱዓ በሰላት ቄሱም ይቀጥል በጸሎት ያኔ መጋመድ እንችላለን በአንድነት የአገሬ ልጆች ለመጣላት ጦር ሜዳ ያላችሁ እኔ የመኝላችሁ የያዛችሁትን ጠመንጃ መሬት አስቀምጣችሁ ከልብ አንጀታችሁ ተቃቅፋችሁ ይቅርታ መጠያየቅ አለባችሁ። አንድ ፍቅር መዳይ ልንገራችሁ ለሁላችሁ ባልና ሚስት ነበሩ ሲጨቃጨቁ ሲጣሉ ማየ ዛሬ ባለቤቴን መግደል አለብኝ ትረጅኛለሽ? ማየ ዛሬ ባለቤቴን መግደል አለብኝ ትረጅኛለሽ? ምን ነው ልጄ ዛሬስ ምንሽ ባለቤቴን ምን ነው ልጄ
ምን ነው ልጄ ባለቤትሽ አይደለም እንዴ? በጣም ስለመወድ ነው። እሺ እንገለዋለን እንደዛ ካልሽ። እማዬ እንደታገል ነው የምገለው፣ ግን እኔ መድኃኒት ፈጬ እሰጥሻለሁ። አንቺ ደግሞ እንዳይነቃብሽ የኔ ባል፣ የኔ ፍቅር፣ የኔ ውድ እያልሽ ታበያለሽ። መድኃኒቱም ቀስ እያለ ልቡን እየበላ ይገለዋል። እሷም ደስ ብላት ቤት ገብታ የኔ ባል፣ የኔ ፍቅር፣ የኔ ውድ እያለች ማብላት ጀመረች። ስታበላ አይሞትም። ከዛ አሁንም ደግሞ አለቀሰች። ምን ነው ልጄ ዛሬስ ምን ሆንሽ? ባለቤቴን በጣም ነው የምወደው እንዳይሞትብኝ። እንዴ መጀመሪያ ይሙታሽምና ያን ቀን ስላናደኝ ነው። አሁን በጣም ነው የምወደው። ይሞትብኛል፣ ግን አይዞሽ ልጄ አይሞትብሽም። እኔ መጀመሪያ የምሰጠው ሱካር ፈጭቼ ነው። በአዲሱ ዘመን ይቅርብን ዛቻና ጥላቻ፣ የፍቅር የሰላም ይሁንልን ለሁላችን። አደራ እላቸዋለሁ። ካጠፋሁም ይቅርታ ብያቸዋለሁ። የኔ ስም ቁልቁሉ ሻሚል እባላለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።